Ako ja mislim da su moje emocije najvažnije, i ako ja mislim da moje emocije imaju zadnju riječ, ja sam zaboravio da sam ja preuzeo sud i da je sud dan mojim emocijama. Ispovjedio sam se, znam da mi je oprošteno, međutim i dalje osjećam krivnju i ne mogu je se riješiti. Što da radim? Ja bi najprije posložio da vidim što to znači ja znam i što znači osjećam. Gdje je moja vjera? Ili moja vjera u tom da ja znam, ili je moja vjera u tom osjećam, ili je izvan toga. Moja vjera se tiče Boga koje nam je Krist objavio i tiče se vlasti koju je Krist dao crkvi. Ako ja posložim da je Bog milosrdan, da mi on hoće oprostiti i da mi je crkva izrekla formulu, da ja mogu biti sasvim miran da je meni oprošteno. Ali ako ja to nisam posložio na dobar način, ako ja mislim da su moje emocije najvažnije, i ako ja mislim da moje emocije imaju zadnju riječ, onda ću ja pratiti što se događa u mojim emocijama, onda ja ne čujem što mi kaže Bog, onda ja ni ne vjerujem što mi kaže crkva, nego moje emocije kažu da, ali ti si to napravio, to ti više niko ne može izbrisati, ili da, ti sad moraš nositi posljedice svoje krivnje. I u tom trenutku ja sam zaboravio da sam ja preuzeo sud i da je sud dan mojim emocijama.